Mi do sada imamo problem što nemamo modela adekvatnog primjerenog tržišnoj privredi, jer danas se kod nas investicionim menadžmentom bavi onaj ko ne bi smio time da se bavi, a to su država na raznim nivoima. Znači, opština, ministarstva, savjet za privatizaciju, to nisu prave adrese za dogovor o razvoju, nego moramo imati neke druge mehanizme. Dakle, prvo moramo da napravimo jedan model organizacije koji bi bio inkluzivan i koji bi sve nas uključio. To su nam savjetovali, pa za 20 godina, eksperti Evropske banke, čak su bili došli sa konkretnim papirima, predlozima i predložili da koristimo model javno-privatnog partnerstva gdje ćemo da uključimo sve zainteresovane strane, znači sve legitimne vlasnike i domaćinstva i pojedince i preduzeća mala, velika, srednja i tako dalje u jedan model i onda bi mi bili ti koji ćemo da napravimo tu organizaciju da se sa nama razgovara. A do države je da donosi razvojne strategije, urbanističke planove, da daje posle urbanističke uslove i tako dalje, znači svaki svoj posao. Jer uvijek ako date državi, a u državi su političari, je tako? Znači, neke razvijene zemlje se drže poslovice, ne smijete dati političarima da odlučuju o resursima. Oni su po definiciji oni koji troše, a ne oni koji stvaraju. Mi smo jedan model, taj model je bio ponuđen nama i išli su predstavnici Evropske banke zajedno sa našim advokatom jednim koji je napravio akta primjera na našem zakonodavstvu. Svuda su ih lijepo primili, svuda su ih lijepo dočekali, ponudili doručak ili večeru, ali niko nije ništa potpisao. Tako da su oni pošli neobavljenoga posla, a svi projekti koji su bili, a njih je masa bilo za Buljaricu, projektne ideje, one su bile više ideje koje se odnose na nekretnine. Jedan je bio interesantan isto iz ovog arapskog svijeta, koji je rekao, za nas 2, 3, 5 ili 10 hotela ne znači ništa. Mi pravimo pametne gradove. Pa su onda napravili plan bili od Mišića do Prijevorca, onda Buljarica da se napravi kao neki stari grad, stariji od Budve, nekoliko milenijuma i tako dalje. Dakle, sve su to bili projekti koji nisu imali veze sa zdravim planiranjem. Prema tome, ovo što smo danas uradili, skupili smo se dobrovoljno, to je lijepo i to bi trebalo da rezultira da napravimo neko udruženje, gdje će biti svi integrisani, da zajedno usvojimo jedan model, a mi imamo predloge modela razne, i da sa tim dolazimo, čekamo nekoga ko želi da investira kod nas zajedno sa nama, s tim što treba prioritet da bude da mi sami investiramo i da moramo da napravimo jedan razvojni koncept gdje bi lokalno stanovništvo, to mislim ne moraju to biti najstariji, jel tako, nego ko ima tu nekretnine, ko ima volju da radi, da nešto pravi, da se sam od svog rada i svojeg preduzetništva živi, ko ima familiju školovanu koja bi mogla to da radi i da napravimo plan da mi budemo akteri razvoja, a ne da čekamo da nas neko spasi sa strane da nam napravi neke objekte. Znači, to je jedna stvar koju mi treba da uradimo, a nije smo je uradili. Drugo, kakav koncept razvoja Buljarice? Vi ste bili svjedoci više tih koncepata, da ih ne opisujem, svaki je stavljen ad acta, jer nije niko imao iza sebe, znači legitimne pregovarače, legitimne partnere, nego je to radila država kojoj to ne pripada. I sada se ponovo pokreću iste ideje. Ja se neću vraćati puno unazad, nego od master plana. Vi znate da su nama Njemci 2001. pa ponovo 2008. napravili master plan koji je bio jako dobar, u koji smo i mi bili, makar savjetodavno uključeni, i vrlo je pažljivo urađene i pravili su model projekte. Više tih model projekata je bilo, recimo bilo je za Boku, za Ucinje je bilo, onda je bila studija za 10 lokacija, a jedna od tih 10 lokacija je bila i Buljarica, je li tako?
Znači, i oni su bazirali na postulatima održivog razvoja i tu se govorilo o jednom projektu koji ima okvir oko 5000 kreveta u to razvojnoj zoni na području Buljarice, ali to nije obuhvatalo postojeću Buljaricu, jedan mjesto, niti je obuhvatalo sela. Nisu se miješali to, nego na slobodan prostor. I normalno, oni su pažljivo proučavali kvalitet zemljišta i svega. Vjerojatno to nije sve, trebalo bi još da se na tome radi. Zaboravio sam reći da je bila ova Evropska banka odredila 2 miliona za Muriće, za Buljaricu 2, da oni finansiraju ta istraživanja, da bi se mogle odrediti tačke koje treba da budu zaštićene zone, šta se može raditi, kako se može raditi i tako dalje. Međutim, kako mi nismo prihvatili taj njihov model, onda smo i te pare izgubili, neki ne žale za tim jer smatraju da je to smetnja nekakvom razvoju. Dakle, ja mogu interpretirati to, mada bi sad da ne idem u detalje. Ono što smo mi novo dodali, recimo, jer smo imali sa ekološkim društvom Crne Gore jedan projekat, pa smo i napravili jedan koncept. Mi smo malo dodali glamping, jer je to nešto što je naročito u postpandemijskom turizmu postalo krajnje interesantno, a opet je interesantno za stanovnike ovih mjesta, znači od Reževića pa do kraja Buljarice, jer to su zainteresovani ljudi koji imaju tamo terene svoje i istorijski tome pripadaju i u takve investicije bi se mogli upustiti slobodno sami u jednom dobro isplaniranom projektu i kad bi imali bankarsku podršku, puno ljudi ima djecu koji su školovani i za turizam i koji umjesto da imaju ovdje priliku, tu priliku traže i nalaze u razvijenom svijetu, kojima trebaju, nama ne treba, mi sve govorimo da nam nisu dobro školovani za nas, a u Ameriku pođu pa i zadrže tamo, u Njemačku pođu pa i zadrže tamo. Znači njima valjaju, nama ne valjaju. Eto, to je što sam mislio vezano za, da kažem, vezano za koncept razvoja Buljarice. Znači, mi imamo koncept, on se bazira na ovom master planu koji su radili Njemci, to je i sa njihove strane kao održivo, samo smo ga malo nadgradili sa postulatima i popeli se malo prema selima, jer bi trebalo da ruralno, znači to je jedna cjelina i po tom našem bi bilo sa selima, sa svim zajedno i sa kampovima, ne više od 7-8 hiljada kreveta za cijelu Buljaricu.